Inkuru zasakaye hose ku isi mu binyamakuru bitandukanye, abakongomani bazikwiza hose. Murabazi iyo bari kuvuga umunwa bari muremure cyane, barabomborana bikagera hose ku isi. Inkuru rero yabaye kimomo ubu ku isi yose na Canada yose izi neza ko Manzi Wiringa, umuturage w'umunyekanada w'umuteroriste wakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze gutabwa muri yombi ubafungiye muri Canada. Ariko igitangaje, ubu bavuga ufungiye muri Canada mu by'ukuri, ndaje mbumvishe ibintu amaze gutangaza ubu nonaha, namwe mwiyumvire, ibindi turongera tubivugane, ariko mumaze kumva mu by'ukuri ibyo Manzi Wili amaze kwitangariza ku byavuzwe ko mu by'ukuri amaze gutabwa muri yombi i Montreal mu gihugu cya Canada. Salama kabisa. Mimi niko kwa kazi. Lakini umefungwa? Unajua tunafungiwa mu ofisi zetu kutumikia raia. Eske mu Canada kwenye walisema wananifungia, uliwahi kuona drapo ya Kongo mu ofisi mu prison ya Canada kweli? Nge nari nicaye rwose mu masaha ya nimugoroba, ntangira kubona inkuru ziri gucicikana ngo natawe muri yombi. Ati none se kubizi ku cyumweru ntitwari turi kumwe, ntitwari turi gukina hano mu kibuga, ntitwari turi muri sake, ntitwari twagiye kuganiriza abaturage turi kubabwira uburyo umukongomani agomba kumenya agaciro ke. Ati none se ntimureba nyine igituma abakongomani bagomba kumenya agaciro kabo? Barababeshya, bababwira ibintu bitari byo. Aratangira ababwira ati ntibavuze ko Colonel Nanga yapfuye, bamwishe. Ntibavuze ko Sultani Makenga bamwishe. Ntibavuze ko Colonel Wiringoma bamwishe. Byamungu se ntimuheruka kumva batangaza ngo bamwiciye mu bitero by'amadrone za Muwenga hejuru mu misozi. Ibiganiro bya Washington, abaministiri b'abanyamahanga bajya gusinya, abakongomani bari bijejwe umutekano, ntabwo byagezweho. Baraza barababeshya ngo nubwo bitagezweho umutekano uzaturuka i Doha. Ibya Doha barinze babisinya zira protocols nubwo nta naho ziragera. Nta kintu, nta mutekano. Bano muri AFC/M23 bakiri hahandi ibikorwa byabo bikiganje, leta ya Kinshasa itabasubiza inyuma na santimetero imwe. Ariko nkurikije ikiganiro Neva yakoze n'itangazamakuru, n'ukuntu yagiye avuga ngo u Rwanda iki niki, ariko n'ukuntu byaje kurangira ari kwihohora ngo erego u Rwanda ngo nta bibazo bya politike u Rwanda rugirana n'u Burundi, ngo ntabyo, ngo muzagende mu bibazo, ngo u Rwanda n'u Burundi ngo nta bibazo bya politike bafitanye, ngo n'abaturage b'u Rwanda ngo n'abaturage b'u Burundi nta kibazo bafitanye, ngo mugabo ngo erega bose turaganira turabaturanye, ngo n'ibihugu byacu nibibyara turababyara, bati nta kibazo rwose, mwigira ikibazo pe. Ako gatima keza ka Neva kari kuva naho kumbi nyuma afite ibanga ry'uko ari buze kuvugira no mu icyo kiganiro n'itangazamakuru ko yatumiwe nk'indorerezi ngo azajye kureba ukuntu Rwanda na Kongo basinya. Peace through strength. Peace through strength ni ukuvuga ngo niba ushaka amahoro ugomba kuba ufite imbaraga zo kuyarwanira ukayageraho. Naho kuza uririmba amahoro, uvuza induru amahoro uri kurira udashobora kuyaharanira no kuyarwanira ntibishoboka. Kuba bakwambura na santimetero imwe ugatekereza ko hari igihugu cy'amahanga kizaza kuyikugaruriza, icyo kintu ukibagirwe, ntigishobora gushoboka, ntabwo ibyo ngibyo biriho. Igihugu kiramutse kiyoborwa n'abanyamahanga birashoboka ko cyajya kigirwa inama n'abanyamahanga, abanyamahanga akaba ari nabo bagikemurira ibibazo. Ako se bamugani igihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, perezida wacyo ni Umubirigi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni Umudage, mu baministre 50 20 ni abanyamahanga bafite ubwene gihugu bw'amahanga. Perezida w'inteko ishinga amategeko afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza. Ndetse na wa mugambi mubisha wa Tshisekedi na Ndayishimiye bari bacuriye i Kinshasa bavuga ko bazashyigikira umuntu wese uzaba ufite umuhate wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, ko bazamushyigikira. Dore umutwe yo wibeshye urushya amaguru yabo yaheze mu ndege bajya kugusinya ibyo batazi no guhagararira ibyo batabona neza, batanasobanukiwe, bidafite n'icyo bibafashije. Ibi byose mubonye, iri sereri ryose, gufatwa kwa Goma, gufatwa kwa Bukavu, kwirirwa Burundi buvuga induru mu bakongomani, bira byose mwabonye ni ingaruka zo kutabasha gupeza amagambo kwa Tshisekedi na Ndayishimiye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.
inzozi zibaye impamo. Miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda. Miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro twabateguriye. Nkuko musanzwe mubimenyereye, jewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Kora subscribe, like, comment nashaka ibiganiro byacu, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Maze kubagezaho ikiganiro mu gihe cyashize, ngarukanye ikindi kiganiro nacyo rero nabateguriye. Ikiganiro kigiye kugaruka mu by'ukuri. Iki kiganiro kitari buze kuba kirekire, kiri buze kugaruka ku mibundano ihari. Imirwano yakomeje, ngira ngo nabigarutseho. Imirwano hejuru ya Kamanyora ugakomeza Gatogota, hose ibintu byayobye bimeze nabi. Ibyo byose rero ni ibintu bikomeje guhangayikisha abaturage, dore ko muri Kamanyora abaturage biriwe mu nzu, nta muturage wari uri kuva mu rugo. Ibintu rero bimeze nabi. Nanone kandi ndibuze kubabwira, ngira ngo hari inkuru yakomeje kugenda icaracara hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi, yavugaga yuko ngo Vice Guverineri wa Nord Kivu Manzi Willy Ngarambe ngo yamaze gutabwa muri yombi, agatabwa muri yombi ari mu gihugu cya Canada. Ubwo ngo yaraturutse mu Rwanda, agafata indege ikamugeza i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi, agafata indege imukura i Brussels mu Bubirigi ikamugeza i Montreal muri Canada. Ngo hari umuturage w'umunye-Canada ariko ufite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamubonye, amaze kumubona ahita kubwa indege yari iri mu kirere, atanga amakuru ngo ayahereza abantu muri Canada b'abajandarume. Noneho indege igeze muri Canada i Montreal ku kibuga cy'indege, indege imaze kugwa igeze hasi, babuza abajandarume bo muri Canada, babuza abaturage kuva mu ndege. Ngo noneho abajandarume baraza binjira mu ndege, barabanza babaza Manzi Willy Ngarambe, baramubona, bamubaza abandi bari kumwe, ngo babanyuza mu muryango wo hirya, baragenda ngo bajyana muri interrogatoire, bagira ibibazo bababaza. Ayo yose rero ni amakuru yashyizwe hanze n'abakongomani rwose, bavuga ngo ni ibyishimo, ngo abateroriste batangiye gufatwa. Manzi Willy rero akaba ngo yari yafashwe nk'umuteroriste. Nabonye abakongomani baba muri Amerika, baba YouTuber n'abandi baba TikToker, n'abandi bari Kinshasa, n'abandi bari mu Burayi, bose bakora ibiganiro baseka bishimye cyane, utamenye iyo babikura cyangwa se utamenye icyabaye. Ebana biragenda bibi bintu birebire cyane, birayoberana. Noneho icyaje gukurikiraho ni ukuntu nyamara Manzi Willy yatangiye abandikira kuri X, akababwira ati ariko rero nyamara ibyo muri kuvuga ntabwo ari byo ngewe ndahari. Ibyo byose rero bakomeza kugenda badashaka kubyumva, bagenda bajijinganya, ariko mu by'ukuri hari icyo yavuze, ari nacyo ndibuze kugaruka mbabwira mu kanya. Ikindi ndibuze kubabwiraho rero ni mu bijyanye na Washington. Delegation y'abantu barenga 100 bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse iyo delegation yaturutse Kinshasa, hari n'abandi bakongomani benshi cyane baturutse muri Amerika, n'abandi baturutse i Burayi bafite amafaranga yabo, bagiye kwitabira uwo muhango wo kureba ngo ibirori by'amateka, ukuntu guverinoma yabo ya Kinshasa igiye gusinya amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yo kuba basinye amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Muri rusange rero ni ibyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro cyacu. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu. Kino kiganiro cyacu tugiye kugera ku nkuru ya Manzi Willy. Ni Vice Guverineri w'umujyi wa Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru zasakaye hose ku isi mu binyamakuru bitandukanye, abakongomani bazikwiza hose. Murabazi iyo bari kuvuga umunwa bari muremure cyane, barabomborana bikagera hose ku isi. Inkuru rero yabaye kimomo ubu ku isi yose, na Canada yose izi neza ko Manzi Willy ngo umuturage w'umunye-Canada w'umuteroriste wakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutabwa muri yombi, ubafungiye muri Canada. Ariko igitangaje, ubu bavuga ufungiye muri Canada mu by'ukuri, ndaje mbumvishe ibintu amaze gutangaza ubu nonaha, namwe mwiyumvire, ibindi turongera tubivugane, ariko mumaze kumva mu by'ukuri ibyo Manzi Willy amaze kwitangariza ku byavuzwe ko mu by'ukuri amaze gutabwa muri yombi i Montreal mu gihugu cya Canada. Salama kabisa, mimi niko kwa kazi. Lakini umefungwa? Unajua tunafungiwa mu ofisi zetu kutumikia raia. Eske mu Canada kwenye walisema wananifungia, uliwahi kuona drapo ya Kongo mu ofisi ya mu prison ya Canada kweli?
Nasema hapo unapatikana ni wapi? Hapa ni ku guvernora. Akose muwaoneshe na hii uzuri ya Kivu yetu. Muwaoneshe bajue kama tuko hapa kwa ofisi. Leo ni Desembre, siku ya pili. Na saa hii tunaongea na ni 12 minutes. Hizi vitu vyenye mlisikia ni kuonekanisha nguvu kidogo ambayo Kinshasa iko nazo, lakini pia iliniletea oga kuona population ya Kongomani hawajali tena na kuuliza kama information ni kweli ama ni uongo, na hii ni kitu ambayo kinaleta oga kwangu na kinanipatia nguvu za kugombana sana juu uongozi kikuwa mbaya na raia inakuwa mbaya zaidi. Kuona mtu analamuka asubuhi anaona tu anapenda kuandika kitu fulani na watu hawatauliza kama ile information ni kweli ama ni uongo, nabo wanapibrie na wanavisema, ni kuonekanisha population yetu haifikiri yake tena, ni kufuata vyenyewe vinasemewa na haiko kweli. Balisemaka Willy Ngoma alikufaka, mnavikumbuka wakati walikuwa Ruchuru, na kwa kabwana kenyewe anaitaka Domi kakasema balipigaka ile gari yake, bakasema General Makenga alikufaka, bakasema gouverneur wetu Bahati balimuwaka, bakasema Nanga balimuwaka. Sasa na mimi walinikamata na hawajari kuangalia kama wakati walivadanganyaka mbele wanaweza kuwadanganya tena. Na hiki kitu kinaonekanisha kama revolution yenye tuko tunafanya haiko revolution tu ya kugomboa watu kutoka uongozi mbaya, na ni revolution ya kuchanje mafikiri ya watu. Juzi tulikuwa Sake, na kitu ambayo tuliongelea sana ilikuwa ni mkongomani kujua valere yake. Ukijua valere yako unajua haki yako. Ukijua haki yako utajua namna gani ya kuuliza maswali. Kuuliza swali ni kitu ya muhimu sana. Lakini Willy Manzi, wewe uliwahi kubakia Canada. Sasa kama ulifungwa, ulitoroka namna gani kusudi uweze kufika hapa? Ndugu yangu, ile ni ndoto za Mungu. Njoo niko nakwambia, ukiona Bwana Arisha poteza kila kitu na bakia na mdomo ya kusema, na ile mdomo hakuna meno, njoo vile Kinshasa iko. Hivi vitu bako wanavisema, si tulikuwa tunacheza kabumbu dimanche. Si tulikuwa kustade tuko tunacheza kabumbu. Mimi sikuenda Canada, nilikuwa tu hapa, nikaenda kuona usiku, niko naona marezo social fasi yote wanasema bali nifunga. Tukalamuka batu wakatuita wakafanya nini, lakini batu wa Kinshasa bako wana celebrate, na tutakamataka Kinshasa na bako wana celebrate, na mutari badanganyaka tulielekea fasi nyingine. Utaonaka hivi vitu, niko nakwambia uangalia, utaona vitu biko vinashanje rapidement. Vitu kama hivi vikikuwa, unaona kama unaanza kujua kama ule mlikuwa mnapigana iko faible sana. Sasa mliwahi kuona M23 na publier info za uongo? Kwa nini? Tuko na vitendo vya kuongea, hatuongea yake uongo. Unaelewa? Bakongomani benzangu, bikwai wazima? Uyu ni Manzi Willy Ngarambe. Ariko arababwiye ngo bazakomeza bababeshye kuzageza ubwo rimwe bazababwira ngo AFCM 23 barahantu runaka kandi bageze Kinshasa. Diane bazababwira ngo barahandi kandi bamaze kugera Kinshasa, ati nuko na Kinshasa izafatwa. Bazababeshya bimwe kandi barahandi. Umunyamakuru atangiye amubaza Manzi Willy, bimeze bite? Uri hehe? Ndi hano nyine. Ndi mu biro, ndi muri office, ndi gutanga service. Ndi ku guverinora. Kuri guverinora ni ku biro bya guverineri, kandi murabizi ni vice guverineri. Tindahari. None ko bavuga yuko uri muri Canada kandi wamaze gutabwa muri yombi, bimeze bite? Ati nuko nanjye nari nicaye rwose masaya ni mugoroba, ntangira kubona inkuru ziri gucicikana ngo natawe muri yombi. Ati none se kubizi ku cyumweru ndi twari turi kumwe, ndi twari turi gukina hano mu kibuga. Twari turi muri sate, twari twagiye kuganiriza abaturage, turi kubabwira uburyo umukongomani agomba kumenya agaciro ke. Ati none se ntimureba nyine igituma abakongomani bagomba kumenya agaciro kabo? Barababeshya, bababwira ibintu bitari byo. Aratangira ababwira ati ntibavuze ko Colonel Nanga yapfuye, bamwishe.
ntibavuze ko Sultani Makenga bamwishe, ntibavuze ko Colonel Wiringoma bamwishe. Byamungu wese ntimuheruka kumva batangaza ngo bamwiciye mu bitero by'amadrone za Muwenga hejuru mu misozi. Ati nanjye bavuze yuko bantaye muri yombi. Ubusa si wowe turi kumwe hano? Ati umubereke n'ikiyaga cyiza cyacu cya Kivu kugira ngo bamenye ko mpari ndi muzima. Ati sinigeze njya muri Canada, ntabwo nigeze ndenga hano njya muri Canada, njyewe ndi hano. Ati ibi bintu byanteye ubwoba, byanteye ubwoba kubona abakongomani bakibasha kubeshywa kuri uru rwego. Atariko byananyongereye imbaraga zo gukora, ngo kuko biragaragara ko abaturage ba Kongo hari byinshi nyine bagomba gukorerwa, kuko ibi ngibi nta kigenda. Ntabwo bagumaniye imyumvire yo kubeshywa gutya bafatwa batya, nta cyavamo, nta musaruro. Ni abanyabinyoma, ni abanyamagambo. Mwibuke uretse no kuvuga ngo Manzi Willy Ngarambe bamufashe muri Imoreya, abakongomani n'abanyabakongomani bari sage, bari ku ma YouTube, bari kuvuga ngo twe turi muri Canada, turahibereye Imoreya yafashwe. Abakongomani bari guserebura, Kinshasa bari guserebura, muri Canada bari guserebura, Washington bari guserebura ngo Manzi Willy yatawe muri yombi. Ibi ni ibiki abaturage ba Kongo? Leta yanyu izahora bamanipira. Kandi ibi bari kubikorera iki? Bamaze iminsi bati James Kabarebe yarapfuye, James Kabarebe yarapfuye, James Kabarebe yarapfuye, James Kabarebe yarapfuye. Ejo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amuhindurira umwanya, mugira umujyanama we mukuru mu bya gisirikare. Abakongomani bakimara kubibona bati noneho turabeshya cy'abakongomani kugira ngo batita ku byo Tshisekedi agiye gukora Washington, ko tubizi ko abakongomani benshi batabishaka. Martin Fayulu ari kubakangurira kutabishyigikira, Denis Mukwege ari kubakangurira kutabishyigikira, Olivier Kamitatu ari kubakangurira kutabishyigikira, n'abandi bari gushaka kwereka abakongomani ko bira bintu Tshisekedi agiye gusinya atari byo. Ariko abamushyigikira bo kuri YouTuber na TikToker n'abandi bo mu ishyaka rya UDPS bari guhita bashaka ibinyoma bahimba kugira ngo abakongomani babizubarireho. James Kabarebe babonye ko atapfuye, bahise ko bazana gutabwa muri yombi kwa Willy Manzi ngo ni umuteroriste. Noneho mu gihe Tshisekedi wakiri muri ibyo ngibyo bya Washington ariko bari kugira ngo abigire, batavuga ngo baba teroriste dutangiye kubafata. Ibi bari kubikorera iki? Bari kubikorera kumanipira abaturage ba Kongo bo hasi kugira ngo babereke ko hari icyo leta iri gukora, ndetse babereke ko nubwo bwose bagiye gusinya biriya bintu bya Washington ariko ku rugamba bameze neza, offro bari imbere, bari gukubita AFC M23. Bwahehe ntimumaze kumwiyumvira Manzi Willy yivugira ati jyewe ndahari, ndi mu kazi, ndi muri office, nuko nanze kubereka amashusho kuko atari ayacu ngo tube twayafashe, tube tafite uburenganzira bwo kuyerekana. Nari kubibereka neza yicaye muri ofisi, hari naho agaragara arimo kwakira abaturage bafite ibibazo, ari gukemura ibibazo by'abaturage. Ikindi yabibwiriye ko uyu munsi turi mu kwezi kwa 12 ku itariki 2 saa 4:12 z'amanywa za mu gitondo ko ari Goma muri Eastern Congo, ko atigeze ava ni Goma. We yibajije ati leta ya Kinshasa yungukira he mu binyoma? Leta ya Kinshasa yungukira he mu binyoma? Ahubwo se ibigamije iki yo izanye ibi binyoma ndetse benshi bakayishyigikira mu bayivugira? Nta kindi, ni intege nke za Kinshasa. Ibyo Kinshasa yajyaga ibeshya abaturage ntabyo yigeze bakorera. Ibiganiro bya Washington, abaminisitiri b'abanyamahanga bajya gusinya, abakongomani bari bijejwe umutekano, ntabwo byagezweho. Baraza barababeshya ngo nubwo bitagezweho umutekano uzaturuka i Doha. Ibya Doha barinze babisinya zira protocols nubwo nta naho ziragera. Nta kintu, nta mutekano. Bano muri AFC M23 bakiri hahandi ibikorwa byabo bikiganje, leta ya Kinshasa itabasubiza inyuma na santimetero imwe. None babonye igihe kigeze ngo abaturage ngo bababaze bati ko mutangiriza deal zose mwatubwiraga ko igisubizo ari amahoro n'umutekano, kandi kaba abantu ari abateroriste, ari aba étranger, ko batagomba kuba bahari, ko bya bintu byose mugiye kubisinya kandi bagihari.
ntabwo ubuyobozi bwa guverinoma ya Kinshasa bwifuza ko ibyo ngibyo leta ibibazwa. Ni nayo mpamvu kugeza uyu munota turi ku itariki 2 bazabisinya ku itariki 4. Patrick Muyaya aracyari kuvuga ngo ntabwo Tshisekedi azigera ajya Washington gusinya biriya bintu ngo ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo. Murumva ko bakiri kubamanipira, bakiri kubabeshya. Ni nako bari banze gusinya zira protocols za Doha, bavuga ngo ntabwo bari buzisinye ngo ingabo z'u Rwanda zirabanza zive ku butaka bwa Kongo. Babisinye se hari n'umusirikare n'umwe havuye ko nta nuhari. Ibi se Patrick Muyaya yabeshye ngo bazasinya ruko ingabo z'u Rwanda zavuye ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi ko yahise amuvuguruza akavuga ngo no, ngewe ngiye Washington turabisinya. Ngo kandi ni nabyo nifuzaga kuva kera. Ibyo ni Tshisekedi bivuga. So Patrick Muyaya ibyo avuga rero ni binyoma, no kugenda abeshya. Cyo bikora bazamushyire mu nkoranyamagambo, yavumbuye amagambo menshi. Yazanye igifaransa gikocamye agenda kibyaza amagambo aganisha ku Rwanda, sinzi ari ibiki. Ebana azagenda byandikishe muri dictionnaire ko yavumburiye amagambo mashya ku Rwanda. Naho ibindi no kumanipira abakongomani rwose. Nta gishya yabagezaho, ari amagambo agenda babwira rwose. Yarababeshyaga pe. Birangiye guverinoma ya Kinshasa abakongomani mwe igiye reka mbereke ntibagiye gusinya ibya Washington n'ibya Doha byaravuyemo kwako nimwabibonye. Ni ibiki bikuwe mu masezerano ya Washington? Nuko Kongo igomba kunetraliza FDLR. U Rwanda rwakora ingamba z'ubwirinzi. Muri ibyo byose nta na kimwe kiraba, ariko bagiye gusinya Washington. AFC Mutensiri na guverinoma ya Kinshasa basinye ama protocols zigera mu 8, bamaze kuganira kuri 2, haracyari 6 zigomba kuganirwaho. Bisobanuye ngo ari ibya Washington, ari ibya Doha. Ku ruhande rw'ibiganiro no kuri tele nta kintu na kimwe Kongo yungutse, nta na kimwe yungutse. Noneho n'ikimenyimenyi nta na kimwe kirashyirwa mu bikorwa ku buryo bavuga ngo hari icyo bungutse baserebura, nta na kimwe. Ahubwo muzi uruhande rwungutse ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera icyo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zungutse, zo zigiye gusinya deal. Ibindi bihugu nubango babandi bari mu ntambara, Kongo izasigara irwana no gusenya FDLR, u Rwanda rurwana no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, AFC na Leta ya Kinshasa barwana no kuzuza zira protocols 8 zose. Mu gihe bazaba bari kurwana n'izo procedure, Amerika izaba iri gucukura amabuye y'agaciro kuko bamaze gusinya amasezerano barayasinya ku itariki 4. Bisobanuye ngo Amerika officially izuba riva ku manywa y'ihangu. Nta cyiza na kimwe Leta ya Kongo irabona. AFC Mutensiri kiri mu bice yigaruriye. Kongo ikomeje gutsindwa no gukubitwa, amasezerano y'amabuye y'agaciro Amerika igiye kuyasinya. Bivuze ngo Amerika yo ibaye successful. Nta mpaka. Nta mpaka. Ibyo ngibyo byo nta mpaka nuko bigenze. Uko se birangiye mutekereza ko ariko Kongo yabyifuzaga? Mutekereza se ko ariko Kongo yabishakaga? Oya. Ariko se kuki ariko bibaye kandi kabyakira gutya kabibona gutyo? Ni ukubera yuko ariko bimeze nta nicyo yabirenzaho. Ndetse nk'uko mubizi Therese Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, araninaniriwe muri iyi minsi, aherutse gutangaza ko Kongo itigeze igira ubushake na buke mu biganiro byose mwabonye Kongo ikora. Therese Kayikwamba yavuze ko Kongo yahatirijwe kujya mu biganiro, nta biganiro na bimwe yigeze ishaka cyangwa se yifuza. Gusa bamuhamagariye inshuti yiwe, ndayishimiye kugira ngo Tshisekedi aze kubisinyira, ndayishimiye ahari. Tshisekedi agomba kuza kubisinyira, ndayishimiye ahari. Ibyo rero rwose nuko bimeze, ibyo ngibyo nta kundi twabirenzaho, ibyo rero turaba tunabigarukirijeho. Jerry, ibyo ngibyo rero nuko bimeze. Manzi Willy Ngarambe arahari, nta wamufashe, ntaho yagiye. Niba ari ukuri kubariye bibarye, abo bibabaje bibabaze, abari bishimiye umve ko bishimiye bitariho. Si ubwa mbere bababeshye ko Perezida Kagame yapfuye, murabyakira muraserebura. Bababeshya ko James Kabarebe yapfuye, murabyakira muraserebura. Bababwira ko Makenga yapfuye, murabyakira muraserebura. Bababwira ko Willy Ngoma yapfuye, murabyakira muraserebura. Bababwiye ko Willy Manzi yafashwe, murabyakira muraserebura.
ibyo byose nta kuri na kumwe kwabayeho. Nta nubwo igihe kigeze ngo basi namwe mwicare mwitekerezeho mwibaze impamvu ibyo byose bibageraho, impamvu babibabeshya. Kuki se ubundi biza uko Tshisekedi afite amasezerano agiye gusinya? Namwe mujye mubyibaza. Ibyo byo nta byinshi numva nabivugaho cyangwa se ngo bitindeho. Ikijyanye rero n'imirwano, imirwano imeze nabi. Imirwano yakomeje, FARDC iri kuvuza induru, Wazalendo bari kuvuza induru, FDLR bari kuvuza induru, abantu bose bari kuvuza induru byayoberanye. Nyamara ibyo byose bikababaho mu gihe bo bari bizeye ngo kuri fro ngo tumeze neza, za Sukoyi zirahari, za drone zirahari, inwehe. None se byagenze bite? Habaye iki? Za ngabo z'u Burundi se bimeze bite, byagenze bite? Zagiye? Yewe uburo bwinshi sibwo bukora umusururu. Ibyo Barundi bajya birekohereje amabatayo 20 y'ingabo niba banazifite simbizi, abawazalendo turi 100, FARDC turi benshi, imbunda iki wapi. Nta strategy mufite, nta myitozo mufite, nta discipline mufite. Ibyo byose ntabwo byashobora byatuma mutsinda urugamba. Ikoranabuhanga rike mu mutwe reka da ntibishobora gushoboka. Intambara z'ubu zirasaba ubwenge, ubuhanga n'ubushishozi. Nta kuzirwana uhubagurika. Gufata umuntu w'umuzalendo utazi igisirikare ari igiki, batwaye hariya bakamwigisha kurasa ataragira na tageti, bakamwohereza mu mashyamba ngo najye kurwanira igihugu. Ajye kurwanira igihugu? Ikihe gihugu se? Ikindi kije kubatabara kikohereza imbonerakure. Imbonerakure se ngo zize zibafasha iki? Ntimwakubitanwe nazo bakahohereza FDNB mugakubitanwa nazo? Na n'ubu ntibagikubitwa, ntimuri kumva ukuntu bari kubacucuma umunsi ku munsi, bagatangira bivuguruza turi mu minembwe, ntabwo tuzongera guhereza inzira, mujya kugurira ibiryo abanzi bacu. Ntabwo ari twebwe, nta ngabo zacu ziri. Ibyo se ni ibiki? Ntabwo birya. Ariko nkurikije ikiganiro Neva yakoze n'itangazamakuru, n'ukuntu yagiye avuga ngo u Rwanda iki niki, ariko n'ukuntu byaje kurangira ari kwihohora ngo erego u Rwanda ngo nta bibazo bya politike u Rwanda rugirana n'u Burundi, ngo ntabyo, ngo muzagende mu bibazo ngo u Rwanda n'u Burundi ngo nta bibazo bya politike bafitanye, ngo n'abaturage b'u Rwanda ngo n'abaturage b'u Burundi nta kibazo bafitanye, ngo mugabo ngo erega bose turaganira turabaturanyi, ngo n'ibihugu byacu nibibyara turababyara, bati nta kibazo rwose, mwigira ikibazo pe. Ako gatima keza ka Neva kari kuva naho kumbi nyuma afite ibanga ry'uko ari buze kuvugira no mu icyo kiganiro n'itangazamakuru ko yatumiwe nk'indorerezi ngo azajye kureba ukuntu u Rwanda na Kongo basinya. Noneho nareba guca bugufi kwa Ndayishimiye, nareba n'ukuntu igisirikare cye gitangiye kwivuguruza, byaba biri kuncanga, nahita numva ukuntu Amerika yamuhaye invitation n'ukuntu ingabo ze zari ziri gushinjwa n'abaturage bakora n'imyigaragambyo, nareba ukuntu zasohoye itangazo ryo kuvuga ngo ntabwo turiyo, ntabwo ari twebwe. Gahita mvuga ntihabaye iki? Naho kumbi ya invitation yavuye muri Amerika yazanye na warning ivuga ngo nta kuntu igihugu wita ko waje gutabara cyaba kigiye gusinya amasezerano y'amahoro wowe ngo ukomeze kurwana. Kubw'iyo mpamvu ugomba gusaba ingabo zawe zikava ku butaka bwa Kongo. Icya kabiri, ugomba kuba ufite invitation nawe, aya masezerano akazasinywa ahari, ejo n'ejo bundi utazavuga ngo ntabwo wari uhari, ngo ntabwo uzi ko byabaye. Ni nayo mpamvu Burundi nta biganiro na bimwe Uburundi bwigeze butumirwamo, nta masezerano namwe bwigeze bushyiraho umukono, ariko ku munsi wa nyuma bwasabwe kuza kuba buhari nk'indorerezi. Ni ukugira ngo nabwo nibugira ibyo burengaho ku mategeko kuko ari ku rwego rw'akarere n'Uburundi burimo, Uburundi nibukomeza kwijandika bazabwibutse batarika aya masezerano asinywa namwe mwari muhari. Ndayishimiye urashaka kugaragaza ko ushobora kuba utabyumva neza cyangwa utabizi neza, ariko aya masezerano asinywa Ndayishimiye wari uhari. Ni gute ingabo zawe utumva ko zigomba kuyubahiriza? Bisobanuye ngo ibi bintu bizasinyirwa Washington ku wa 4, n'u Burundi butegetswe kubyubahiriza nubwo butagaragaye mu biganiro. Ingabo z'u Burundi zitegetswe kubyubahiriza
kuko zaje gutabara igihugu cyamaze kwinjira mu masezerano kiranayasinya. Turi kumwe neza. Nicyo kiganiro rero mwabonye Ndayishimiye aza mu itangazamakuru arihohora avuga bira byose mwabonye. Bamwe mwavuze ngo yibasira u Rwanda, rwibasiyeho iki? Kuvuga ngo u Rwanda rutoza ingabo abana b'abarundi rubakuye mu nkambi ya Mahama, ngo ubwo abana bari muri AFC M23. Ubwo yashaka kubyubura aravuga ngo AFC M23 ngo ngifite umugambi wo gutera u Burundi. No, ubwo no kugira ngo atazaba icyo nicyo gisobanuro ashaka kuzatanga igihe azaba yabajijwe ngo mwagiye gukora icyara muri Kongo, azavuga ngo hari abantu barwanya u Burundi barimo hariya. Ntabwo ari byo, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo byashoboka, ntabwo byaguhira, ntabwo byakumvikana. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose mwabonaga nawe yirindaga ko abaturage bamubaza ati nyene icubahiro, ugiye gukora iki muri Amerika ko nta biganiro na bimwe u Burundi bwigeze butumirwamo? Ubundi biriya byose yagiye avuga kwari kugira ngo abanyamakuru batamubaza icyo kibazo. Ugiye muri Amerika nta jambo uzavugirayo, nta sinya uzasinya, kuzaba uriyo gusa nk'indeberezi urebera uburyo abandi bari gusinya deal z'amabuye y'agaciro n'ibindi. Twebwe Burundi no kureba. Isi byo bizaba bitubwiye iki mu gihe nta sezerano na rimwe twebwe ryacu ririmo, nta naho batuvugaho? Ariko perezida wacu kazaburiye, ariko agomba kuba ariyo kugira ngo yibere umugabo uko nawe abizi neza ko niyongera kohereza ingabo muri Kongo zijya kurwana muri izi ntambara zarangijwe bamaze gusinya ko ziri kurangira, u Burundi buzabibazwe kuko bwari buhari. Ibyo byumvikana. Mwibuke ko u Burundi bwanarwanaga ku ruhande rwa Kongo. U Burundi bwarwanaga ku ruhande rwa Kongo, bisobanuye ngo iyo u Burundi bataza kubutumira muri Amerika bwari gukomeza ibikorwa byabwo byo kurwana, bivuga ngo twebwe dufitanye bilateral agreement na Kongo kandi twebwe ibyo bindi basinye ntitubizi, niyo mpamvu tugihari. Abarundi namwe nimuze, nimube muhari, byose bisinywe muhari. Ejo mutazavuga ngo ntimubizi, ejo mutazavuga ngo ntabwo mwabimenye. Ntimugire ngo ni yindi mpamvu yera yirabura ituma u Burundi buri hariya cyangwa se buzajya Washington. Perezida Ndayishimiye kubera ko agenda atega indege, tega imushyitsa, tega indi, yamaze gutangira urugendo. Urumva nta gihe yarasigaranye kuko agomba kugera akanaruhuka. Ibyo byose rero ngira ngo abantu barabyumva kandi abantu barabizi uko bimeze, nuko gahunda ihagaze. Kubijyanye urugamba rwo ni ugutegereza, kuko AFC M23 yavuze ko itazigera yihangana ku gitero icyo ari cyo cyose kandi zagisanga aho giturutse. Bisobanuye ngo ubungubu leta ya Kinshasa yarire mu bihe bya talk and fight byo kuganira, ariko banarwana banarwana kugira ngo barebe ko bagaruza na santimetero imwe, kuko niyo nama bari babagiriye. Kuko ubungubu gahunda igezweho ni peace through strength. Peace through strength ni ukuvuga ngo niba ushaka amahoro ugomba kuba ufite imbaraga zo kuyarwanira ukayageraho. Naho kuza uririmba amahoro, uvuza induru amahoro, uri kurira udashobora kuyaharanira no kuyarwanira ntibishoboka. Kuba bakwambura na santimetero imwe ugatekereza ko hari igihugu cy'amahanga kizaza kuyikugaruriza, icyo kintu ukibagirwe, ntigishobora gushoboka. Ntabwo ibyo ngibyo biriho. Ibyo ngibyo rero nta bihari, ntabwo ari byo. Ni nabyo leta ya Kinshasa yari yariringiye ivuga ngo twebwe tuzitabaza communauté internationale, aho gutekereza ku kuba ibibazo baba bafite iyo communauté internationale itaba bifitemo uruhare. Mwebwe murabura gutekereza nimba ibibazo mufite communauté internationale itabifitemo uruhare, ngo murebe uburyo mwakwigobotora iyo communauté internationale kugira ngo mwishakemo ibisubizo nk'uko ba Martin Fayulu babigambiriye cyangwa se babivuga. Ahubwo uri kugira ikibazo ukajya guhuruza iyo communauté internationale ishobora kuba ifite n'uruhare mu kaduruvayo kari mu gihugu cyawe. Ni ryari ubundi se umuntu abona igisubizo cy'ikibazo afite? Burya ntushobora kuba utaramenya ko ufite ikibazo ngo ubone igisubizo. Nta n'umuntu ushobora gusubiza ikibazo atumvise ikibazo. Impamvu mubona Kongo ibintu byose biyigora gutya nuko itaramenya ikibazo ifite. Birashoboka ko Kongo
yitabaza uyitera. Cyaba ari ikibazo rero. Nimba Kongo yitabaza uyitera, Kongo izabona ibisubizo ryari? Ese Kongo nimba ishakira igisubizo mu bayitera ibibazo, izabona igisubizo ryari? Ahubwo se birashoboka? Umuntu niwe uguteza ikibazo, ariko niyo ushatse igisubizo niwe wagikeneraho. Bivuze ngo umuntu ashatse yakugaraguza agati uko ashaka. Bivuze ngo umuntu ashatse yakugira uko ashaka rero. Ngewe ndumva ari uko ibintu bimeze. Niba ugira ikibazo, uwaguteje icyo kibazo akaba ari usaba kuza kugukemurira icyo kibazo, nta nubwo ushobora kuzigera ukemurirwa icyo kibazo. Ahubwo kubera ko uhamagara ngo aza kigukemurira ari uba wakiguteje, bivuze ngo we agira amahoro y'uwo uri mu kibazo. Uwaguteje ikibazo agira amahoro y'uri mu kibazo, ariko iyo ushaka kuva muri icyo kibazo niwe ujya gutabaza. Bivuze ngo agomba gukora igishoboka cyose ugahera mu kibazo, kandi akanakwereka ko ari kugufasha muri icyo kibazo, akanakwereka ko ari kugutabara muri icyo kibazo, yewe by'akarusho akanakwereka ko ari we uzarangiza icyo kibazo. Uko niko abanyafurika bamwe na bamwe bagitekereza, ni nako bamwe mu bayobozi b'ibihugu hano ku mugabane wa Afurika bagitekereza, ko ibibazo by'ibihugu byabo bazabikemurirwa n'ibihugu by'amahanga. Cyo bikora hari aho byashoboka. Icyo gihugu kiramutse kiyoborwa n'abanyamahanga, birashoboka ko cyajya kigirwa inama n'abanyamahanga, abanyamahanga akaba ari nabo bagikemurira ibibazo. Ako se bamugani igihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, perezida wacyo ni Umubirigi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni Umudage, mu baminisitiri 50, 20 ni abanyamahanga bafite ubwenegihugu bw'amahanga. Perezida w'inteko ishinga amategeko afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Umugore wa perezida afite ubwenegihugu bw'Ububirigi. Abana ba perezida ni Ababirigi. Perezida afite ubwenegihugu bw'Ububirigi. Pare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Ububirigi. Kongo yaratewe yitabaza Ububirigi. Ububirigi bukora tour du monde buzenguruka busabira u Rwanda ibihano, ngo kubera yuko ngo Kongo yatewe. Bivuze ngo Ububirigi bukeneye gukomeza kubaho, bufite imijyi ya diyama na zahabu kandi burashaka gukomeza kubigira, kandi iyo zahabu yavuye muri Kongo n'indi igomba gukomeza kuva muri Kongo. Iyo niyo Kongo, ubwo nibwo Bubirigi. Donc ibibazo Kongo irimo none yabisunikiwemo n'Ububirigi. None kugira ngo Kongo ibashe kugerageza kuvuga ko yakwikura mu bibazo ifite, igomba kwitabaza Ububirigi. Officially nonaha Ububirigi nibwo bugomba gutabara Kongo. Ikibazo cya Kongo ntabwo kizigera kirangira. Kongo ibonye Ububirigi butangiye kugira intege nke, yiyambaje Amerika. Amerika igiye gusubiza Kongo irayibwira iti nta kibazo, byose birashoboka, ariko tuzanakorana uko muri gukorana neza n'u Rwanda, mwumvikana neza n'u Rwanda, ku buryo n'umwuka mubi ubuhari tugomba kureba uburyo musinya mukawurangiza. Niko bigenze. Nuko birangiye, turategereza tariki enye amasezerano ya Washington. Kongo yateguye umunsi mukuru, gusa ndagira ngo dutegereze twibaza ikibazo, ese Kongo izaba iri gusereburira iki, yageze kuki? Ngewe ndatekereza ko aya masezerano ya Washington byagakwiye gutuma abantu bo muri AFC M23 batangira kwigurira akantu, bakishima bakanyirwa. Kuva Amerika yemeye gusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bo muri AFC M23 bakiri mu bice bafashe, bumve ko Amerika ibabereye imfura kandi babereye intwari. Icyo cyo rwose abantu bo muri AFC M23 bacyumve, kuko nta nubwo cyari cyo cyifuzo cya Kinshasa. Icyifuzo cya Kinshasa cyari uko bagomba kuza bakabakubita, bakabarasa bakahava, Kinshasa igasubizaho ubuyobozi bwayo bwa leta, ikagororera amabuye y'agaciro n'ibirombe byo muri Eastern Congo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero yo suko yabihisemo, ndetse byagiye bihumira ku mirari n'abari baraje gutabara Kinshasa baba bo muri SADC n'aba FDNB n'aba FDLR bahorayo, bose byaranze. Ndetse na wa mugambi mubisha wa Tshisekedi na Ndayishimiye bari bacuriye i Kinshasa bavuga ko bazashyigikira umuntu wese uzaba ufite umuhate wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, ko bazamushyigikira.
dore umutwe yo wibeshye urushya amaguru yabo yaheze mu ndege bajya kugusinya ibyo batazi no guhagararira ibyo batabona neza batanasobanukiwe bidafite n'icyo bibafashije. Ibi byose mubonye, iri sereri ryose, gufatwa kwa Goma, gufatwa kwa Bukavu, kwirirwa Burundi buvuga induru mu bakongomani, bira byose mwabonye ni ingaruka zo kutabasha gupeza amagambo kwa Tshisekedi na Ndayishimiye. Bavuze ibyo batumva neza, badasobanukiwe, badafitiye n'imbaraga zo kubikora, ndetse nta na plan yabyo. Nabonye baratumiraga bamwe mu banzi b'u Rwanda n'abandi bakoreye u Rwanda ibyaha bagiye batandukanya, bakabakira za Kinshasa, abandi bakabakira za Bujumbura. Ntabwo ibyo ngibyo ari cyo kibazo u Rwanda rufite. Umuntu wese uzashaka Nahimana afite na guverinoma ayoboye, ayiyoboreye mu mahanga, sinzi igihugu ayoboye, ubwo nabo bazagishake. N'undi wese uzashaka kumwiyungaho nk'aba byansi bazagende, ntacyo bitwaye. Hari icyo bitwaye u Rwanda n'abanyarwanda se? Ntacyo rwose. Iriya guverinoma niba ari nayo u Burundi na Kongo bavuga bazashyigikira ya Nahimana, nizere ko muri kuyishyigikira neza. Wa mugani mwese nta basura, nta Bujumbura, nta Kinshasa, mukomeze muganire neza. Niyo guverinoma n'icyo gihugu kibe mwamuhaye cyo mu kirere, igihugu cyo mu kirere gifite abaministre bakorera mu kirere, gifite abasenateri n'abadepite bakorera mu kirere, gifite abambasaderi bakorera kuri YouTube niho ibiro byabo biba. Iyo niyo guverinoma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Burundi bashyigikiye, batekereza ko bazayifasha kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bwabahinyuje mu mitekerereze n'imikorere y'ibikorwa by'iterambere n'ibikorwa by'umutekano no kurinda igihugu n'ubusugire bw'ibihugu. U Rwanda imbere cyane mu bihugu bifite ingabo nyinshi mu muryango w'abibumbye. U Rwanda igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika gifite isuku. U Rwanda igihugu cy'amahoro n'umutekano, abaturage bagenda amasaha 24 mu minsi 7. U Rwanda igihugu ba mukerarugendo bisangamo uko bashaka. U Rwanda igihugu cy'ubukerarugendo. U Rwanda igihugu gicuruza serivisi nziza ku isi. U Rwanda igihugu gifite amahoteli meza, imihanda myiza. U Rwanda igihugu abaturage bafite ubwisungane mu kwivuza. U Rwanda abaturage bose bangana imbere y'amategeko. U Rwanda igihugu cyubahiriza gender equality and equity. Icyo gihugu nicyo bita u Rwanda, igihugu cya mbere mu miyoborere. Urwo ni rwo Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwa kanyarwanda. Nibyo rero nababwira mu kiganiro nari nabateguriye. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti ba Inside Rwanda Media TV. Iki kiganiro katugisoreza ahangaha, ibiganiro byacu nakagaruka nkuko bisanzwe. Jewe nari Robert Sympathique Iyandemye, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.